Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize iyi si dutuyeho, tunabaha ikaze mu makuru mashya yo kuri uyu munsi wa mbere itariki ni ya 8 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2026. Twihuta cyane rero, amakuru ari kwerekana ko MAA23 igomba gufata ingamba zikomeye cyane, ndetse mu gihe uyu mutwe w'intare za Sarambwe utabufasha ingamba zikomeye cyane, abarwanyi ba Wazalendo, FDLR, FARDC n'Abarundi bakaba bakongera kugarukira mu nkengero za Rubaya, ndetse byanaba ngombwa bakaba bafata Rubaya. Ni amakuru agaragaza ko mu gihe MAA23 yari maze igihe ibakura mu duce dutandukanye twegereye Rubaya iberekeza kuri axe ya Katoyi, iberekeza kuri axe ya Kazinga, Wazalendo, FARDC, FDLR, Abarundi ndetse n'abandi babafasha muri iyi ntambara bongeye kwisuganya ku munsi w'ejo, bakora icyo bita contre-offensive, ndetse bongera gusubiza MAA23 inyuma, bagira n'agace bafata. Aka ni agace rero gasa nkaho n'ubundi kari kwerekeza hitwa za Rubaya. Ni mu gihe rero MAA23 yari kubasubiza inyuma iberekeza za Gatoyi na za Kazinga, aba Wazalendo, FARDC, Abarundi bo bongeye gukora icyo bita contre-offensive, ndetse basa nkaho bashaka kongera kwerekeza mu gace ka Rubaya. Hano niho nkubwira ngo MAA23 ikwiriye kubifata ingamba zikomeye, bitagenda gutyo urugamba rukongera kugera mu nkengero za Rubaya. Turarebera hamwe agace Wazalendo bafashe gasa nkaho kari kwerekeza muri Rubaya. Ese kugeza ubu ingamba MAA23 yabiri gufata kugira ibakumire ndetse bakomezanye yongere basubize inyuma kuri axe ya Katoyi zaba zihagaze gute? Ku rundi ruhande nubwo bimeze gutyo, abarwanyi ba MAA23 ku yindi axe ya Pinga, aba barwanyi kuva ku munsi w'ejo bari bahanganye bikomeye cyane n'ingabo za FARDC, Wazalendo na FDLR hano mu gace ka Mpati, ariko byaje kurangira intare za Sarambwe zongeye gusatira agace ka Pinga. Ese MAA23 yabigiye gufata agace ka Pinga? Hano amakuru ari kugenda yerekana yuko hano muri iyi mirwano MAA23 yishe n'abasirikare benshi ba FARDC, cyane cyane Wazalendo, hagwa n'umukoroneri ngiye kubereka mbabwire naho yarasiwe. Kugeza ubu n'urundi rugamba ubona ko rwongeye kubura cyangwa se rwongeye gukomera muri teritwari ya Masisi. Ku rundi ruhande tukiri hano muri teritwari ya Masisi, amakuru ari kwerekana ko muri wa mugambi wa Wazalendo wo kongera gushaka gufata utundi duce hano muri teritwari ya Masisi, ku munsi w'ejo bagize gutya bagaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya MAA23 mu gace ngiye kukwereka, ndetse bano Wazalendo babasha gufata kano gace, ariko intare za Sarambwe zihita zigaruka zibasubiza inyuma mu mirwano yari ikomeye cyane itaramaze amasaha abiri. Ni imirwano rero ikomeje kuvugwa kuri axe zitandukanye zo muri teritwari ya Masisi. Indaje nyikugezeho kuri uyu wa mbere byaba bihagaze gute, ariko ku rundi ruhande turaza kunyarukira kuri operation zikomeye cyane ziri gukorwa n'abarwanyi ba MAA23. Izi operation MAA23 hano yamajije kugota aba generali bakomeye cyane muri FDLR. Iyi operation MAA23 iri kuyikora gute? Aba ba generali bakomeye cyane ba FDLR MAA23 yaba yabagoteye he? Hano hashobora kuba harimo na generali Omega, umugaba mukuru w'abarwanyi ba FDLR. Generali Omega nyamara abarwanyi ba MAA23 bamugose, ndetse amakuru akavuga ko bashaka kumufata mpiri. Izi operation zo zaba ziri kubera mu kahe gace? Tugiye gato muri Kivu y'Amajyepfo, aha naho hakomeje kugaragara imyiteguro y'imirwano, mu gihe byavugwaga ko abarwanyi ba MAA23 bongereye intwaro n'abasirikare mu gace ka Gatogota. Ubwo tugeze muri Plaine de Ruzizi, igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi nabo bari gushinga ibitwaro bikomeye cyane mu gace ka Ruvungi. Hano rero hari gutegurwa iki muri Plaine de Ruzizi? Umuriro ushobora kwaka nta gihindutse. Ku rundi ruhande turaza kunyarukira muri operation zikomeye cyane abarwanyi ba MAA23 bakoze muri Plateau ya Uvira. Hano Abarundi n'abafardese bagera kuri 64 bafashwe mpiri na MAA23. Ni gute rero Abarundi, FARDC bose hamwe bagera kuri 64, MAA23 ibafata mpiri? Ni muri operation zaba ziteye gute kugeza ubu? Aya makuru turaje tuyarebere hamwe. Muri Uvira amasasa akomeje kugenda yumvikana. Uvira mu mujyi rwagati ibintu byongeye gukomera cyane kuva ku munsi w'ejo, ndetse amakuru akerekana ko Wazalendo bakomeje guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Hano ni mu mujyi wa Uvira kugeza ubu, kandi ejo Wazalendo bakoze amabara bahitana abantu hano mu mujyi wa Uvira. Turarebera hamwe impamvu y'igitumye Wazalendo bongeye gusa nkaho bigaragambya mu mujyi wa Uvira bica abantu ari nako barwana na FARDC. Turaza kunyarukira iminembwe, tugaruke ku makuru mashya avugwa yuko MAA23 natwirwaneho baba bararwanye rwose mu minsi yashize, ariko nge nakubwiye ko atari byo. Ariko n'ubu ngubu nkuzaniye andi makuru mashya agiye atandukanye. Turaza kunyarukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangboka. Murabizi ko MAA23 iheruka kuhagaba ibitero igasenya ububiko bw'intwaro, igasenya za
command post zayo madrone igasenya n'amaradara agera kuri 2. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo n'abafatanya bikorwa babo barimo ababirigi ndetse n'ikindi gihugu ngiye kukwereka bagiye kongera ngo gusana buriya bubiko bw'intwaro bwa Bangboka, bagiye kongera kuhashinga ngo ubundi bubiko bw'amadrone kugira ngo akomeze gukoraga ibitero muri operation FARDC yatangije muri territoire ya Masisi. Ese kugeza ubu biraza kuza kubakundira ko tubona M23 yasenye hariya rwose buriya bubiko bwa Bangboka n'ubundi gifite ubushobozi bwo kongera kuba yaharasa ikahasenya? Amakuru avuga ko kandi iki gikorwa cyo gusana buriya bubiko bw'amadrone Bangboka M23 iri kugikurikiranira hafi kugira ngo igihe cyose baba bongeye kuhashinga ibirindiro M23 boyo yakongera kohereza amadrone igasenya ubwo bubiko bw'intwaro. Niko bihagaze. Amakuru yo ni menshi cyane rwose y'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi. Aya yose ndaje nyakugezeho mu kanya mu buryo burambuye, ariko mbere ko nyakugezaho ndagusaba gukora like niba uri umukunzi w'inkuru mpamo official, nturanyize amakuru udakoze like, ukore kandi subscribe. Tunashimira cyane ababigenje gutyo. Ubwo rero niko bihagaze. Dushimira cyane umugabo witwa Roger uherereye mu Bwongereza n'abandi batandukanye barimo Gatera Joseph, hariya ni muri leta ya Indiana, hariya ni muri leta ya Zunze Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande, ariko umugabo witwa Pablo muri leta ya Kansas. Turagusuhuje cyane n'abandi batandukanye bari mu Rwanda. Duhita twihuta rero mu makuru yacu, ariko reka tubanze dutumikire gato muganga Pembe. Muganga Pembe avura akoresheje imiti ya Kinyarwanda cyangwa se avura gakondo, abarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Muganga Pembe ni umunyekongo uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Avura iki? Avura amarozi y'amahuherana, ayo marozi bakoherereza akaguteza ibibazo. Avura amarozi y'amategano, ayabagutega wayarenga ugahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima. Amarozi bashobora kugushira mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa, ayo yose muganga Pembe arayavura. Ariko cyane cyane yabakoherereza, hari abavuga ko babuze urubyaro, hari abahinduka abasazi, ngo hari ababuze urushako kubera ayo marozi baboherereza. Wagana muganga Pembe. Urwaye igifu, urwaye umwijima, urwaye umutima, urwaye imitsi, urwaye rubaga impande, urwaye impyiko, urwaye umugongo, wagiye ahantu hatandukanye wanyweye imiti ya kizungu byaranze, nabwo wagana muganga Pembe akakuvura akoresheje imiti ya Kinyarwanda. Nimero ze nizi zikurikira, ushaka kumuhamagara cyangwa kumwandikira ndetse zigaragara ku rubuga rwe rwa WhatsApp ni +243 89 83 970 reka nsubiremo ni +243 89 83 aboneka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba Goma, yaba muri Nyiragongo za Kibumba, muri Masisi hariya za Rubaya n'ahandi hatandukanye, ariko no muri Kivu y'Amajyepfo ku kirwa cyo kwijwi ku rundi ruhande muri Tanzania na hafite icyicaro hano nahazwi nka Kigoma. Reka dute twihuta cyane rero twubanza ku makuru akomeje kugenda avugwa ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba ibintu byongeye gukomera. Mbere ko tujya kuri operation zikomeye cyane zikomeje kugenda zikorwa n'abarwanyi ba M23 kuri iriya axe ya Pinga. M23 yica cyane abasirikare ba FARDC wazalendo harimo n'umukoroneri. Ku rundi ruhande kandi izindi operation zikomeye z'aba barwanyi zo kugota abagenerali ba FDR. Reka tubanze duhere kuri aya makuru y'ingenzi cyane. Na makuru agaragaza ko M23 ikwiye kubifata ingamba zikomeye cyane, bitagenda gutyo wazalendo FARDC Abarundi FDR bakaba bakongera gufata agace ka Rubaya. Nubwo batagafasha ariko bari bageze mu nkengero zaho. Hano rero birashoboka ko wazalendo bashobora kongera kugera mu nkengero za Rubaya. Kuziye mpamvu rero na makuru agaragaza ko ku munsi w'ejo wazalendo FDR FARDC n'Abarundi bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane, bahita bisubiza agace ka Nkokwe. Aka gace ka Nkokwe rero murabizi ko M23 yari yongeye kugafata ikirukanyemo zino force. Ubwo ni M23 yari iri kubashushubikana ibakura mu nkengero za Rubaya bigera naho ibakura hano muri Nkokwe ibakomezanya kuri axe ya Katoyi. Nyamara nakubwiye ko wazalendo FARDC Abarundi FDR bamaze igihe bisuganya, bongeye kubona izindi mbaraga zikomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero ejo bagabye ikindi gitero bafata agace ka Nkokwe. Kugeza ubu amakuru akavuga ko bashobora kuba banaraye mu gace ka Bukumbiriri. Utu n'uduce tugera kuri 2 M23 yabakuyemo ibakura mu nkengero za Rubaya ibajyana kuri axe ya Katoyi, ariko urumva ko bagarutse ndetse bakaba bafasha agace ka Nkokwe bafata n'agace ka Bukumbiriri. Amakuru ari kuvuga ko muri gahunda ya wazalendo FARDC FDR ndetse n'Abarundi ngo bafite gahunda yo gukomeza bagafata n'utundi duce bakongera bakagera mu nkengero za Rubaya ndetse bakaba bakongera gufata Rubaya. Uru n'urugendo rero batangiye kuva ku munsi w'ejo ndetse utu duce baturayemo rwose bafata Nkokwe bafata Bukumbiriri bashaka gukomeza kwavansa. Ese M23 iraza kubyitwaramo gute? Ese ni M23 iri kubashuka ibakurura kugira ngo yongere bakubite hababaza? Turaza gutegereza turebe
kuko amakuru dufite yo kwizerwa nuko M23 nayo yahise itangira kongera imbaraga kuri iyi axe rwose ya Nkokwe na hano za Bukumbiriri kugira irebe ko yabasubiza inyuma ndetse nibiba ngombwa ibakomezanye ahitwa za Gatoyi. Murumva rero ko Wazalendo FARDC Abarundi FDLR bongeye kwisubiza utundi duce turimo Nkokwe na Bukumbiriri bashaka kongera gufata icyerekezo cya Rubaya. Ni gutya rero Wazalendo batangira na FARDC na FDLR n'Abarundi bagatangira bafata uduce duke wajya kumva batangiye kwihuta bageze mu nkengero za Rubaya. Ubwo birasaba ko M23 ibahagarikira hano za Nkokwe na Bukumbiriri batarakomeza ngo babe bagera hano mu nkengero za centre ya Rubaya. Niko amakuru abyerekana. Ku rundi ruhande kandi niko Wazalendo ku munsi w'ejo bari kumwe na FARDC na za FDLR bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 mu gace ka Ruhinzi ndetse babasha kwinjira muri Ruhinzi barayifata. Ariko amakuru ari kuvuga ko batamazemo amasaha abiri kuko abarwanyi ba M23 bahise bagaruka babakura hano muri Ruhinzi barabashushubikana barabirukansa basubira aho baturutse. Urumva ko ejo bagerageje no gufata Ruhinzi ariko M23 yongera kubasubiza inyuma ariko bari bayigezemo. Niko kandi amakuru akomeza kugenda yerekana. Ubwo tugiye kuri axe ya Pinga. Kuri axe ya Pinga ibintu byongeye gukomera cyane. Ese abarwanyi ba M23 baba bafite gahunda yo kongera gufata agace ka Pinga kuva ku munsi w'ejo hari ku cyumweru tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Amakuru ari kwerekana ko imirwano ikomeye cyane yari hanganishije abarwanyi ba M23 bahanganye bikomeye n'ingabo za FARDC FDLR na Wazalendo. Imirwano yari kuvugwa hano kuri axe ya Mpati hano muri aka gace ka Mpati ni imirwano ikomeye cyane ariko hano bitandukanye na Nkokwe bitandukanye rwose na Bukumbiriri bitandukanye cyane n'ahitwa Ruhinzi kuko hano M23 kuri axe ya Mpati Pinga abarwanyi b'intare za Sarambwe batanze isomo rikomeye rya gisirikare ndetse baravansa bahita basatira agace ka Pinga. Ni M23 yabifite gahunda yo kongera gufata agace ka Pinga dore ko yatangiye gusatira agace ka Pinga. Gusa amakuru ari kwerekana ko witwa Koloneli bibamwita Koloneli Ndebahu bamwita Koloneli Gitoko abarwanyi ba M23 bamuhitanye. Uyu nguyu rero ngira ngo ni mu Koloneli w'umuzalendo wari ukomeye cyane muri biriya bice. Abarwanyi ba M23 bamuhitanye mu mirwano yo kuva ku munsi w'ejo kuri axe ya Mpati rwose Pinga. Uyu mu Koloneli yarahaguye. Murumva rero niba haraguye mu Koloneli abarwanyi batoya ba Wazalendo bahaguye bangana iki ntago turamenya umubare ariko amakuru ari kuvuga ko nabo bahaguye ari benshi hafatirwa n'intwaro nyinshi cyane. Ni M23 rero muri uru rugamba yicemo Koloneli Gitoko ikiciramo Wazalendo benshi gahafatira intwaro nyinshi cyane byahise bituma isatira agace ka Pinga. Ese M23 yabishaka gufata agace ka Pinga ibi birashoboka cyane kuko kugeza ubu Pinga nayo iteje ikibazo M23. Hano harika aerodrome cyangwa se bya bibuga by'indege bitoya. Iki kibuga cy'indege cya Pinga rero aka aerodrome igisirikare cya Kongo gikunda kuhakoresha kihazana renfort ziturutse muri territoire ya Walikale. Izi renfort zikibasira M23 kuri iyi axe. Birashoboka ko bano barwanyi b'intare za Sarambwe babasha gufata agace ka Pinga. Ni kamakuru akomeje kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko tutarajya muri Kivu y'Amajyepfo turebe uko ibintu bihagaze. Reka tubanze tuvire rimwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Operation zikomeye cyane abarwanyi ba M23 bakomeje gukora mu mashyamba ya parike ya Virunga muri biriya byerekezo by'amashyamba y'Ibirunga. Ni amakuru avuga ko rero muri izi operation M23 apartir ari amashyamba yo mu birunga bya Nyamuragira ndetse na za Nyiragongo. M23 yamashije kuhagotera abantu bivugwa ko harimo abajenerali bakomeye cyane bo muri FDLR ndetse bikavugwa ko General Omega ashobora kuba ari mwaba bajenerali M23 yagoteye muri aya mashyamba. Ni M23 yari yaramenye ko muri aya mashyamba hakomeze kuza za FDLR nyinshi na Wazalendo benshi bagamije guhungabanya umutekano muri territoire ya Nyiragongo no mu bindi bice bitandukanye bikikije umujyi wa Goma ndetse ngo bafite gahunda yo kugaba igitero gikomeye cyane ku mujyi wa Goma babanje kwitegurira muri ayo mashyamba y'Ibirunga. M23 rero ati ntago twabemerera ko rwose mugabe ibitero mu bice bikikije Goma, nta nubwo twabemerera ko mugabe ibitero mu mujyi wa Goma muhereye aho ngaho muri kwikusanyiriza cyangwa se muri kwitegurira. Nibwo M23 rero yahise itangira gukora operation zo kubahiga. Muri izo operation rero M23 yari kugenda ibahiga kandi harabo yafashe, nyamara mu mayeri menshi mu gihe bamwe bari kugenda basa nkaho bari kubahiga. Irindi tsinda ry'abarwanyi ba M23 ryo ryari rikomeje
rikomeje kugenda ribagotera muri ayo mashyamba batabizi. Ubu rero babuze aho banyura kandi amakuru akavuga ko harimo abasirikare bakomeye ba FDLR, bikavugwamo na Generali Omega. Ese M23 yabishaka gufata mpiri umugabo witwa Generali Omega? Reka dutegereze turebe, kuko zino operasiyo zirakomeje cyane. Gusa izi FDLR na Wazalendo babuze uko bava muri ayo mashyamba nyuma yo kubona ko nta inzira zose M23 yamashije kuzigota. Ku rundi ruhande rero kadute tuvira rimwe muri Kivu y'Amajyaruguru twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu naho ntago byoroshe muri Kivu y'Amajyepfo, ibintu naho birakomeye. Reka tubanze duhere kuri izi operasiyo zikomeye cyane abarwanyi ba M23 bakoreye muri Plateau ya Uvira. Hano ni za Rurambo hano M23 ihafatiye Abarundi na FARDC bose hamwe bagera kuri 64. Na makuru avuga ko Abarundi bagera kuri 20, Abarundi bagera kuri 25, aba-FARDC bagera kuri 20, abandi ni ba Wazalendo bose hamwe bakagera kuri 64. M23 yabafashe mpiri. Kuziye mpamvu rero bari bamaze igihe bategura ibitero bigiye bikomeye kugira ngo barebe ko bakura M23 za Rurambo. M23 cyo bakoreye ni ikirero, yarababonye uburyo bari kwikusanya n'uburyo bari batangiye kuza bayisatira hano za Rurambo, irabihorera baraza bayinjira rwose, irangije irabagota. Abarokotse n'imbarwa hano rwose, abandi yego hari abacitse barirukanka, ariko nyamara izi operasiyo za M23 zahise zituma hafatwa mpira bagera kuri 64. Nakubwe ko harimo Abarundi barenga 20. M23 ikomeje kugwiza umubare w'Abarundi b'imfungwa kuri inshuro sinzi nibizabarekura, niko amakuru akomeje kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko tugarutse gato muri Plaine de Ruzizi ibintu bishobora kongera gukomera. Kuziye mpamvu nta makuru agaragaza ko mu gihe M23 cyangwa se mu gihe igisirikare cya Congo FARDC cyari kimaze iminsi kivuga ko M23 yongereye abarwanyi n'intwaro hari agatogota hafi y'ibirindiro by'aba barwanyi ahitwa, dore ko M23 iri gatogota ari naho yongeye izo mbaraga. FARDC bigaragaza kuri inshuro makuru ari kwerekana ko igisirikare cya Congo FARDC n'Abarundi bongeye kuzana n'intwaro zikomeye cyane, ndetse bongera n'abasirikare ahitwa Ruvungi. Izi ntwaro bari kugenda bazishinga hari ya Ruvungi, ndetse amakuru akavuga ko hari abacancuro b'abazungu bagaragaye ahitwa Ruvungi. Aba bacancuro rero bakaba bari kureba izi ntwaro zikomeye zashingwa kugira ngo batangize urugamba kuri M23 muri Plaine de Ruzizi. Ni FARDC rero ikomeje kuzana izi ntwaro nyuma yaho hagaragaye aba bacancuro bari kureba izi ntwaro zashingwa ahantu hari strategique, kuko aba bacancuro n'aba expert baraza bakareba bakavuga ati intwaro za nyazo twazishinga ahangaha muri iki cyerekezo kugira zibashe kuzarasa ku ntego hariya muri Plaine de Ruzizi mu bice M23 igenzura Gatogota na Kamanyola. Izi ntwaro rero nyuma y'abo bacancuro baje gukora iyo nyigo, izi ntwaro batangiye kuzishinga hano muri za Ruvungi. Urumva ko FARDC rwose n'Abarundi n'abacancuro bashobora kuba bari kwitegura kugaba ibitero kuri M23 hano muri Plaine de Ruzizi za Gatogota na Kamanyola. Nyamara nakubwiye ko intare za Sarambwe na hariya za Ruvungi za Gatogota naho zahashize imbaraga zikomeye cyane. Reka tubanze tuve hano gato mbere ko tujya Iminembwe ndetse no na Kisangani. Reka tubanze tugaruke gato ku byabereye muri Uvira. Muri Uvira ejo bundi hari kuwa gatandatu FARDC na Wazalendo bararasanye ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Nuko FARDC yari gusaba Wazalendo kuva mu mujyi wa Uvira. Bivuze ngo Wazalendo bari gusabwa kuva muri Plaine de Ruzizi uhereye Ruvungi ukamanuka ukajya za Bwegera, za Mutarure, za Rubirizi, za Nyakabere, za Cyankunda, za Sange, Kabunambo ya mbere, Kabunambo ya kabiri, za Biriba, za Runingu, za Kiliba, za Kala no mu mujyi wa Uvira. Wazalendo bari gusabwa kuhava. Mu kibaya cya Ruzizi barahavuye, ariko FARDC yagerageje no kubabwira ati muve no mu mujyi wa Uvira, ndetse tugomba no kuba tubambura intwaro. Ubona ko Wazalendo akazi kabo hayasi muri Plaine karangiye. Wazalendo baravuga bati ntago twabemerera, batangira kurasana na FARDC. Ku munsi w'ejo nabwo ku cyumweru Wazalendo bagize gutya ku manywa y'Ihangu guhera ku isa ya saa 5 barasa chef de quartier ku manywa y'Ihangu. Murumva ko mu mujyi wa Uvira ho amasasu nkayo ngayo yakomeje kugenda avugwa. Ubona ko hano nta mutekano hari nyuma yaho M23 havuye. Ubu rwose hari ingabo za leta, Wazalendo hari Abarundi, ariko kugeza ubu nta mutekano hari. Niko amakuru akomeje kugenda abyerekana. Tugiye gato rero Iminembwe tugaruke ku makuru mashya nyuma yaho byagiye bivugwa yuko abarwanyi ba M23 baba barasubiranyemo n'abarwanyi ba nako n'abarwanyi ba M23 baba barasubiranyemo n'abarwanyi batwirwaneho. Nakubwiye ko ayo makuru atariyo ari kugenda kwirakwizwa n'abantu b'abanyamulenge babandi bitwa utugara barimo ba Kongolo n'abandi batandukanye. Ntago ariko bimeze, ariko kugeza ubu twirwaneho nayo yatangiye kugenda ibishiraho umucyo. Twirwanehera bivuga gute? Twirwaneho yavuze ku mirwano byiswe ko yayisakiranyije ngo n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo na M23. Umutwe wa MRDP Twirwaneho wahakanya amakuru amaze iminsi acara ku mbuga nkoranyambaga
mahanga avuga ko Minembwe habereye imirwano yahuje ingabo za RDF ngizini z'u Rwanda harimo n'abarwanyi ba MAA23 n'umutwe wa twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo muri bice bya Minembwe. Mu itangazo uyu mutwe washize hanze kuwa 7 hari ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 7 n'ibyo z'ukwezi kwa 6 2026 twirwaneho yavuze ko ayo makuru ari ibinyoma byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo buyobye uburari ku bibazo by'umutekano n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage b'Iminembwe. Uyu mutwe watangaje ko mu minsi ishize hari ibikorwa byo gukwirakwiza amakuru avuga ko habayeho imirwano hagati y'ingabo zifatwa nk'iza RDF na M23 n'izatwirwane hariko ushimangira ko nta na kimwe muri ibyo kigeze kiba. Wagize uti ntabwo habayeho imirwano iyo ariyo yose y'ubwoko bwose mu Minembwe nta naho ingabo z'u Rwanda RDF zigeze zigaragara muri aka gace. Twirwane ivuga ko ayo makuru agamije kurangaza amahanga no guhisha ibikorwa bya gisirikare ivuga ko bikomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge n'ihuriro rigizwe n'ubutegetsi bw'ingabo za FARDC ndetse n'Abarundi. Twirwaneho yavuze ibi mu gihe mu ijoro ryo kuwa 6 rishyira kuwa 7 Kamena Minembwe yongeye kugabwaho ibitero bya drone byahitanye abantu 2 bikanakomeretsa abandi 7. Uyu mutwe ushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba inyuma y'ibi bitero nubwo uruhande rwa leta ya Kongo rutaragira icyo rutangaza kuri ibyo birego. Waboneyeho gusaba umuryango w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe bw'Uburayi, leta zunze ubumwe za Amerika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ku bibazo by'umutekano biri muri Minembwe no gufata ingamba zo kurinda abaturage. Murumva rero ko twirwaneho nawe ubwa yabinyomoje nta ntambara zabayeho hagati ya twirwaneho ndetse na M23. Ngira ngo ibi natwe twari twabibagejejeho twikomereza n'andi makuru agiye atandukanye. Tubanze tugaruke gato Ikisangani nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bahohereje drone zigasenya ububiko bw'amadrone zikangiza amacommand post agera kuri 2 yakoreshwaga nayo madrone cyangwa se yakoreshaga ayo madrone, zikangiza n'amaradara 2. Amakuru ari kuvuga ko igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'Ububirigi n'ibindi bihugu by'abafatanya bikorwa birimo Afrika y'Epfo ubu bari gutegura uburyo bakongera gusana ibyo birindiro byari birimo ayo madrone, bakongera kuhashira andi macommand post, bakongera kuhashira n'andi madrone kugira ngo ayo madrone akomeze kuhaturuka agaba ibitero muri territoire ya Masisi na Walikale no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Dore ko kugeza ubu Wazalendu bari kuvuga yuko bakeneye umusada wa madrone kugira bongere bafate Rubaya ndetse bakavuga ko impamvu bushize batafashe Rubaya babuze umusada wa madrone, ariko mbibutsa ko icyo gihe M23 yari yamaje gusenya ubwo bubiko bw'amadrone hariya za Kisangani. Ubu rero bagiye gutangira kuhasana niko amakuru akomeje kugenda bivuga, ariko ku rundi ruhande bagiye kuhazana madrone n'andi macommand post. Amakuru akavuga ko M23 nayo irarekereje muhagarura ubwo bubiko bw'amadrone, muhagarura izo command post nayo maradari kugira ngo mujye muhaturuka mwongera kugaba ibitero za Masisi Walikale n'ahandi. Ati tugomba guhita tuharasana none tukongera tukahasenya. Sinzi rero niba FARDC n'abafatanya bikorwa babo ubona ko bashaka kugaruka rwose hano Kisangani ngo bahashira ububiko bw'amadrone biribuze kuza kubakundira. Reka dutegereze turebe kuziye impamvu. Nta makuru agaragaza ko burya M23 ubwo yagabaga igitero hariya Kisangani byangije ububiko bw'amadrone hafi ya bwose ahubwo n'amacommand post yose nari amaradari yose. Ubwo rero barigira ngo bongere bahagarure, dore ko bavuga ko Kisangani ngara ahantu hari strategique rwose ushobora gushira amabazi y'amadrone akagera asa neza muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ariko nakubwiye ko M23 nayo irekereje niko amakuru ari kubyerekana. Reka turangize aya makuru mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda ibintu ntago bimeze neza kugeza ubu. Uganda abaminisitiri bagira kuri 4 bashidikanwaho ku bwene gihugu bashobora kutarahira. Abakandida 4 ku myanya ya minisitiri bafite ubwene gihugu bushidikanwaho bashobora kubona kurahira, bashobora kutarahira. Bashobora kubona kurahira kwabo gutinze mu gihe abanyamategeko ba leta basuzuma ingaruka zemewe n'amategeko zo kurahira mbere yuko inzira zabo zo kureka bumwe mu bwene gihugu bafite zirangira. Amakuru aturuka mu begereye iki kibazo agera kuri Champion Report, iki ni ikinyamakuru cyo muri Uganda, avuga ko umunyamabanga wa leta washyizweho ushinzwe microfinance, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe imibanire mpuzamahanga, uyu bamwita Calve Echodu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga washyizweho bamwita Adonia Ayabare, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Dr Lawrence Muganga batabonye ubutumire mu muhango wo gutangiza imirimo y'abaminisitiri kuri uyu wa mbere.
biteganyijwe ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni azayobora umuhango wo kurahira uzitabirwa kandi n'abayobozi bakuru ba leta barimo Perezida w'inteko ishinga amategeko, umucamanza mukuru ndetse n'abandi bakozi bakuru ba leta. Amakuru menshi avuga ko gusubika irahira ryabo gukurikiranye n'impungenge zagaragajwe n'abayobozi muri Minisiteri y'abakozi ba leta ku bijyanye n'ubuzima gatozi bw'abatowe mbere bafite ubwene gihugu bubiri cyangwa se bwinshi. Nk'uko abayobozi basobanukiwe n'iki kibazo babitangaje, Minisiteri yagiranye inama ubuyobozi bushyira abantu mu myanya ko kurahiza abantu bafite ibibazo ku bwene gihugu bwabo bishobora guteza leta ibibazo by'amategeko. Reka aya makuru tuyasoreze hano, mbifuriza umunsi mwiza wa mbere, rwose mutangire umunsi mwiza wa mbere, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ariko nkwibutsa gukora like bituma aya makuru yacu yageza ku bantu benshi bashoboka, ukore subscribe kandi ukomeze kudufasha kwaguka. Ubundi tugiye kubategurira andi makuru yaba y'imirwano, itegurwa ry'imirwano n'intambara za politike na diplomasi. Mu kanya turabagaruka tubageza andi makuru mashya. Uwiteka akomeze kubana namwe no kubaha imigisha. Murakoze cyane.